Kidam tang surini ra Christian kan vusik ni phaing ko ra ki thomani bukolia rong supialong kido United Karbi Club along United Students Union of Karbianglong USUKA song amahang pathek pondu amahang pathek det pen piningan ke ningkan kripli nang pleng tanglo la sojok Ingdeng kripli USUKA song amahang ke thekani Karbianglong alu prekjam dimalong kidam tang vusik ni phai kripli ani talon ponlo Lasong si USUKA Dengaon Regional Committee pen patir piponsi Dengaon longta Ingdeng kripli USUKA mahang ke thekani talon ponno Laso hut USUKA tiripia me amephu bibison teron tiripia bangphu sarlong ki teron chetongdu Son si USUKA Hauraghar Regional Committee pen patir piponsi Hauraghar long kidu mithangsa hemalong Ingdeng kripli USUKA mahang ke thekani talon ponno Laso hut tiripia me abarim kongchunbang Protap Hendik, Tiripi Ame, Toklang Chunbang, Sarmen Hansia Tum Chetongdun. Phuloni Harmon Club Longta, USUKA Phuloni Regional Committee Pen Patir Piponsi, Ingdeng Kripli, USUKA Mahang Kethekani, Talon Ponno. Laso Hu Tiripi Ame, Rap Kong Chunbang, Probin Rongpi, Chetongdun. Lason Thotsi Dipu Bokolia, Bokajana Longta, Ingdeng Kripli, USUKA Mahang Kethekani, Talon Ponno. Bangso Hut High School Pen, Higher Secondary School, Angdeng Along, Pharo Troxi, Sose teacher vacancies dolang lasi Karbianglong Thomas Council kechari ke theki ding atum pen prabjin pen primary pen higher secondary school angdeng than bangang hoi papleng pon sirak mangpo lapen CUET exam center Karbianglong alu kabidet pen lu charlie ari soi jang atum sungpiklo lasi Karbianglong Thomas Council kechari ke theki ding atum prabjin pen Karbianglong alu CUET exam center bi pon sirak mangpo pusi ningje pong News report Karbianglong 9